Familia mar dichuo moro e kaunti ma Kirinyaga ochuno mondo iko kod rabolo bang' anyuola mar jaode tamore ni ok onyal iko ringre mar min odeno nikech pok ne otieko chike mag nyumo. Jafwambo mar Walter Nyambaga leronwa wachni. Dak e piny Aming'ano mine magugu kod manyenye. E kaunti ma Kirinyaga, familia moro miyo dhoganda omoko bang' ng'ado mar iko kod rabolo e kar iko chi wuodgi manyocho wito ngimane e masira mar apaya. Tumehudhuria wengi sana hata kutoka Nyeri hapa Kiaga pia na wengine wageni wetu kutoka Moya, na tulikuja kuzika mke wa brother yangu ama ndugu yangu yule mkubwa, lakini kukatokea jambo lisilo la kawaida. Tukakuta court order na tukasimamizwa, tukaambiwa hiyo mazizi yairishwe. Osiepe kod familia ochope kar kano ringre ma Kibugi mar kawo ringre. Kata kamano ne omoski kod barua mowuok e doho mane okaw kod nyamin mosenindo machungo iko mar Beatrice Nyambura ka idwaro mondo gikwong gichul gik mochuno mag nyombo. Wakatuita, wakatuonyesha barua, tukasoma, tukaona ni kweli ni huyo Joyce anapinga mambo na sistake kuzikwa na mwenye alikuwa amemuoa ama mwenye walikuwa anakaa na yeye kama bibi na mbona wakati ule. Wach mapek moyange kod familia en ni Nyambura ne owere kod chwore kapok ne tho juke e yor masira kendo ni chike makeny ne nyaka tieki. Tumefika, mambo yote tumefanya kama venye inafaa kufanywa, tumehumbiliwa, tumefanya yote, tumekula mpaka mukimo na musere na unji wa mgagatio. Hiyo yote inakuanga hapa Kirinyaga. Hiyo tumekunywa na tumekula. So ile tunangoja ni wachungaji kidogo dakika mbili wajitayarishe ili wakuje sasa waweke ile tunaita muramba hapa, wawekele pale wazike. Leo hii tukiwa Kifugi Funeral Home tukaweza kuletewa court order ambayo ilisimamisha mazishi haya mpaka siku ya Jumatatu ambapo tutaweza kukutana pale Baricho Law Court ili tukaweza kutafuta njia ya kile ambacho kimezuilia. Tukipata mwelekeo wa koti tutaweza kutangaza siku ya mazishi. Dongo obedo kod romo mapiyo kendo ng'ado wach mondo ikio kod rabolo kalure kod chike mag oganda Gikuyu ni bur kosekony to nyaka ikie gimoro. Shimo iachwe pale wakati tutakaoruhusiwa na koti kupumzisha mama yetu pale, ndio sasa wakati tutafikiria ama ni hapo ama tutaweza kuchimba shimo lingine. Jodongo go wacho ni chik gi ong'eyo ni ka oket gimoro e bur mosekony nyalo chieno familia no. Kulingana na desturi zetu, maana ukichimba shimo la msimba la maiti huwezi kulizika na kufunika tu vile. Tutaweza kukata mgomba wa ndizi ambao tutaweza kuweka pale tukaweze kuzika kulingana na taratibu ambazo tunazo. Walter Nyambaga, Ramogi TV.